terus video-video nanya tuh terus ngedoakan abdi. Teh Delpi non teh ngadoakeun Teh Delpi kumaha? Hatur nuhun. Oh iya, Anu hatur tos. nuhun buat yang selalu doain Delpi, sukses selalu buat semuanya yang Alhamdulillah. semoga doa yang disampaikan kembali ke yang mendoakan. Amin. Jangan lupa subscribe buat YouTube-nya Eka Maulana Ishak. Nuhun. Sama Tonton. aktifin loncengnya, like dan komen. Aduh. Teh Sama tonton terus videonya. konten-kontennya. Jangan di skip. Hatur nuhun Teh Delpi. Sehat terus ya Teh. Teh Delpi IG-na naon? Delpi Permatasari 28. @delpi Permatasari 28. Siap nuhun Teh. Share follower nanya, sing sehat, sampurasun, rampes. Bayaran tak kopi jeung pulsa pu 50.000. Oh, bangga. Ya, ketua parkir mah kudu tanggung jawab. Sabaraha Pak Haji? 50.000-an baru yang Pak yang aku pulsa ta 50 jeung Sasampayan. Gak boleh sayang. Di Perboden ya, Mak. Mak. Mak dipotong mah meni geulis kan, Mak? Aduh. Sayang seri ini geus koplot jadi rami enak mah rami. Ku Kang Floreto di ieu mah ngapung meureun si Mat teh. Lagi hujat. Rojak awan. Ganas. Ya bener Bang, yang lo bacai Bang. Ada ka gugur. Iya ganas taya. Menghilangkan kolesterol. Tuh, Mak, meni geulis, Mak. Ayo balik di bumi yuk. Nya aku sama heeh. Istirahat nah. Ayo. Ayo.